Tribal Conference along Dr. Dinendra Burman pen kaningji pon alama phutha KCS song pen ning kang samse alam kachepaklang. APSC scam alang ki along aron rei pen chokamar kiman asai phu sai phiatum kopi ko sonpo. KSYC Hauraghat Regional Council atum Dr. Gyanendra Burman amepi ke KAL. Karbeng nong live fataba Abirta longpen nili sami juli baby non jethana mexenang Abirta ang tonpen. Kedamdang jami puni phai kre hiniarni di phurong sopialong Janajati Faith and Culture atumpen kapaman pon Tribal Conference pualong alohia manpen kephapon Dr. Dinendra Burman pen mayalong dhoromalam kaningje pon alam phuthak KCS songpen ningkang samse chepaklang ponsi pin rempon. Janajati Faith and Culture atumpen kapaman pon Tribal Conference pualong alohi ka chophapon Dr. Dinendra Burman pen ke jai pon alam thea phuthak KSA amai phu Samson teron pen ni phai kre ke thom arni dongkamukam rong supiang bong kido thong nokbea kumlina long pherangkia thengno long pen ningkang samse alam chepaklang pon lo. Tangte kopia theke dosi Janajati Faith and Culture pen labangso Tribal Conference kapaman pon along KSA song pen ningkang sampon pe alam ke dolo non elitum KSA amai phu Samson teron alam thele arjupon senang. Me dikwelong Janajati Faith and Culture Protection Forum atumahin pen Tribal Conference ke phapon phado alabang solong speaker to amen pen ke phapon Dr. Dinendra Burman alangli Cotton University long professor selangli atumi dak tiwang abangte nili tumahin pen abangte ke chengsia ko kalangli inu thekse ramuni tiwang apo mesensi tribal amailong ningji kangi ma sing tu matha seta atumi alangli ka ningji kang ko bangte lake ningduk memelo lapen lake pinre meme alam selangli ningji kang de tilang longke kedam tang ajur dingkui pen afis tami lada ka bangke ini am setame Horom alam pe lason kacar bo puli tum thek dumang le pinlang pa purki mo long samya be pinna nangli Christian nangli Honghari nangli Hindu nangli opine kapre karon kimi lahai lam be kacar bo lokson ave tame papumi alangli Islam kaningi kang tu bangke lapu hilo je aron barin den kaci utang atuma phan atuma bang ante latun ke Christian le punal Muslim le punalang tu ke ST kali lo keso tache dak kacini nahi bang ke alangli inut Profesor set sitami alangli nili puye bangke knowledge bang indayong la je ST kopia hormu ma kala sormu alangli chini det gon pusini kamata Dhoro malam pen karbiang long arlo kachar vo poke phurki molong ta avelang tangte Dr. Dinendra Burman pen kaningje pon thuke aron barim pen kachi o atum anke ST kali usi kaningje pon nasenili tum KSA song pen bangso lama phuthak pinrem pon loposi pherangkia thengno KSA mai phu Samson teron joy pon lo lapen karbia khe tuman labang so lam pen ilitum charbo inang ni kaya teng kaya mang kaya sonle mon sampen donang pusi karbia khe do anaphan KSA mai phu Samson teron pachini ponthu josi ka chuni ri kang tung la helo etum karbia tuman ke khei sigete horom lege the galia posi karbi a khei hijan mating long aso hijanang bong ilitum la horom lam men chi hon the nang ne ba chi pu ton ne la pe tu bong pen kacilang irem la son klem ne aku mane muni nani pen wang sipini tribal hija nang pacar bojia saya long bang ke ilitum kadiro isitame anu che dendu nang ne la ilitum ke kaya son kaya ten kaya mang son ilitum ke samjin pen la solong ilitum confusion ave pin pen tamang mang ram ave pin pen ilitum kaya son karbia khe mat inglong so khe tum bring dog ngi pen ke dewe yo khazine tum hin pen message mate tum ke sa birta pilo lasi kadu ka be arat tum fan sitame pini komane dhoromalam benang pacar bolong ilitum apetu nang ni pusi ilitum hin konchun dongka mukam pen wikibe karbiang long live CCE 13 kapang dak pon bang thom ke prapli asai phu atum tangka maha ke thok pen chokamar ke longang thek klar dak pen ke klang pini nang litum aphan EC kenang so da birta nang ke wan pi bang so birta arju ikha Kibang jia por CCE 1 trialong amen ke pangdak pontang asai phiatum kopi ko sonpo bang thongke brapli asai phu amen non het jong ke pangdak ponalong Assam government pen kopia kang sayang denglo ke dengpo bonta isi hon the pon mi lama bangki
bang thongke brapli asai phua men ingthan pon et poma mati ingnang pon thu ejima bonda klar dakang thek pen kilong atengki tangka maha ke thok pen kachi palonga wareng ang hoi pusi patini pon thiplo kinep kang nang pon tanga phai bang thongke brasir kep asai phua sai thiatum hem kang samalong pen jok de dapi non puthot aphai kang dang thu abirta keklang Arona tang pen kilang chari ponarpu Dibrot Kumar Sarma pen puthot patir piponsi tangka maha pen kinam ke ongdong asai phua men klang ponlo Alang lituma men ke klang ponamen lapuson hello DSP Faruk Ahmed DSP Nowamita Sarma DSP Fuskul Gogoi DSP Kul Pradip Bhattacharya ACS Tradip Roy ACS Kolyon Kumar Das DSP Dipankar Datta Loskar ACS Drobajoti Hathi Barua DSP Nilanjan Gogoi DSP Nitumoni Das DSP Borkiri Terang DSP Romiti Mungpi ACS Dhiraj Kumar Jain ACS Bikram Aditya Bora ACS Akasi Dwara DSP Ahima Kalita DSP Amit Raj Chaudhary DSP Rituraj Dole ACS Hitesh Mazumdar DSP Sajahan Sarkar ACS Nandita Hazarika ACS Jagadish Brahma DSP Asharya Jiwan Barua DSP Analyati Das DSP Sarup Bhalia Sarya DSP Sneha Deka Pen Chenglok Bangthongke Brapli Asai Phuatum Tangka Maha Pen Kinam Aboreng Anghoi Puangthek Klardak Angthek Klang Ponlo Bangso Puthak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Kopi Kosona Sai Pensi Dengji Abangke Apora Longsi Klangpo Non Hejong APSC Asat Langke Tok Amen Pen Bangthongke Brasir Kep Aphan Kinep Kang Nanglong An Parta Bangthongke Brapli Asai Phuatum Aphan Kinam Kerek Pen Sai Ki Klem Pon Aboreng Anghoi Pusi Angthek Puthok Klang Pon Thulo News Desk Report Karbi Anglong Live Aron Barim Anim pen kachio tangatum ke Estiaman pen our side to endunlong lepu Dr. Gyanandra Barman Dipu along Khai Barim Chingruma Maipi Kapadoponahur Kaningje de Kanga Putha KSYC Haurakat Regional Council atum Ning Kang Samse Chepaklangsi Dokmoka Hithialong Malom so por Armu Chijengsi Aseang Tong Par Om Plup pen Dr. Barman Amepi Kaipon Barman, go! RSS, go back! Go back! Go back! RSS, go back! Go back! Go back! RSS, go back! Go back! Go back! Barman, KSYC long! Let's go! Let's go! Let's Kidam tang jang mi poni phai cricket homani ani tili por phai isia por malom KSYC Haurakat Regional Council atum chepatir piponsi dokmoka hithi angbong chitim chitalong Dr. Gyanandra Barman ami phi ke kaipon mi phi ke kaipon nang ko kaputhak alang litum pen ki than pon ki kedam tang jang mi poni phai kre hinyani dipu golf boys pathok lamalong kheibarim chingruma mai pi ku ke padopon along lamjai sarpo man pen ka chitong dun Dr. Gyanandra Barman lam theke jai ti kang aputhak ning kang samsi chepaklangsi Dr. Barman ami phi kaipon nang ko pusi thanpon Lapen kei hejanang bom dhora mamen pen nang te khatji abidi langno nang te klen jo kan dapuson lam the nang te jai te kang lagi mentuni sikami KSYC tingkan toy thik athema ST aman lake dhora mamen pen le kachelong lapukali ST aman lake khaya men pen si kachelong lasila puson kidengun edet alam the Dr. Barman kaning je te kang aputhak jongsi soluk sodak dokok pulote Dr. Gyanandra Barman si adai che enangji Lapen labusona moni daphan ke chak chedeji aphanta Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan ke hang patopon RSS, go back! Go back! Go back! RSS, go back! Go back! Go back! Barman, KSYC long! Let's go! Let's go! ST long! Let's go! Let's go! ST long! Let's go! Let's go! Barman, on to! On to! On to! Barman, on to! On to! On to! Barman, on to! On to! On to! Barman, on to! Dr. Barman Fiji kainang ko odlam te bang lapen lo kidam tang tumi difu go boys a playground along tribal conference udak padulo hula so tribal conference along speaker si hang Dr. Barman apa salang li karbiang long bang pen karbia khei tum ananing kan pen au ve pen Christian hong hari thorom chipu pepin itum beng dogreng ni karbia tum khai tum dakat benglong dolo o bhi tame kuna ne pen rang kha bang bru Dr. Barman
Karbia khe tumha dhoro mamen benang thagi bhan ka tirwa ito bhan na pa lujipu la solong mange mantu neta KSYC pen ni tum chidon de la si doktor barman na bhan ta dai tu channel la pudak lo la da karbiang long ben dang tha bang glori aku bang tamil la hai thorom ben ni tum karbia khe bhan nang chi bhong lang pachin che kam klen thabre ri aku la ben la bangso buha ke cha akai tuliram long hang bhan dak pensin tum pudak lo alang li tame mo next ben ke la sonam chak thap chap ri Ladang long si kibang jilangan ni yung si dhoromang bong ben karbia kayang bong suluk sudah dugo pute doktor barman sa tai che nahi Bangso me phi ke kai pon along KSYC Hauraghat Regional Council amai pu long soda inglek pongchun bang adison tokpia tum pendang lok penangan KSYC Hauraghat Regional Council ke parlo area council amai pu chun bang lapen claim bang photum chetong dun tin Dok muka pen semsing ninti Karbiang long live Kedam tangjang mini pai kresiar ni Guwahati rong sopi Rukmini Nagar Auditorium Hall along kapadopon Mr. and Miss Assam Beauty Pageant Kachepate Karbi Anglong District penta junior categories lapen senior categories along Chepate dunlo Bangso ho junior categories along pen Miss Nirjalin Depi Group A Miss Kid Assam Junior Surihini ra inkorehini anong ich palong dun. Group B along abang Sumbi Tok BP Miss Kid Assam Surihini ra inkorehini kichengsi anong ich palong pon. Lapen anparta popularity Surihini ra inkorehini along Santi BP Miss Kid Assam anong ich palong dun lo. Kadang kami long live kelang waktu tumdon. Pinin tu kami long live tim pen ladak Guwahati rong supi mate kami hemtun long sedolo ladang so kami hemtun long jesamet dak nomati constituency pen lokale misi mate deputy speaker itesi hi alalikat kaping khat pon ting si ladak pini hemtun long isi kacho amai so ison padopono labang so kacho pon mangela jesamet non hejong Miss Assam long junior section long Karbiang long pen nong nam kevan mate nomati constituency pan nong nam kevan abang pitum pansi sar itu sahin pensi deputy speaker in pensi kacu pini aja mek deng pono sela bang so putha pitum sar itu panle lam ti sia jupon aprang si pini dak Miss Assam junior so ke cepate long dak nili homosti nomati ben nangedun tekot apia po penalang tum kadu ke bor event dak nagali dun tekot apia po dum si choro ko phang la pendak la non in sumar kadu non dak cepate pen nong ge cepalong dun tekot alang li tum panta pilihan nam akhir jume chuang pisi alang tum am so se keng kam pache jor dun je phan la pen nilihin pen alang li tum phan monon pi jong si pene ke support nang ji puro ke support dun je phan nili alang li tum phan am chat kilo si nili sidame ko pai ke me pen da Guwahati pene kam pen ke bang mat da nili da hem tun do ko masih alang li tum phan da kicitong long pen ni ngarong lo si kewan diar ni setame usi alang li tum pen pene kecera pecito alama kam dong si dolo te alang li tum phan ni nata ko an ma bori ponji kusi kadu ni tum Karbiang life athing no si ni kadu ni Karbiang rat te no matiara phan ni than pecito Nong ikache palong dun bangge thoma tuma phan setami nong nam kache thangklong bornali kram sapia hin pensi seke piponlo Bangge thom nong ikelong dona tuma phan Karbiang long apen jesemet nomati constituency aphan nong meke wan pithek aputhak pini Guwahati Karbi hemtuna long an Karbiang long autonomous council deputy chairman Ritesh Singh hipale dunsi karcho asai dengpon Miss tourism penceng lok penangan Miss photogenic penceng lok penangan anong dak dulu labang so Miss Assam labang so junior section long sitame ladak keceng sianong ita kelong abang tidak do lapen runner sub sitame do la sedi tumhan khe phan nong nam kewan nomati constituency phan nong nam kewan lapen Karbiang long phan nong nam kewan masih alang itu pele lam thi sia jena what is your name baby? My name is Nirjalin Depi. Which class do you read? I am in class 9 Sahib. And what you got this runners up? What is the competition name? You don't know. Miss Assam long ma kelong no. Oh, kusolo nang ning arong ma arong de. Ayam. Nang ning arong ping la. Oh, ma ko pilon de lagi ha. Kaus. Oh, good. Nante, what is your name? My name is Sumbita Gupi.
And how do you feel now? You are feeling happy? Did you expect you will get this first prize? Yes. Oh wow. And what is your school name? St. Thomas English High School. Let me know your father name and mother name. My father name is Prabhu Tokbi. And your My mother? mother name is Lulita Teranpi. What do you want to say to your parents? Thank you. Okay, now let me go with her. What is your name? My name is Shanti Bepi. From which constituency you are? From which town you are belong to? I belong from Dokmoka. What is your father name and mother name? My father name is Rajan Bey and my mother name is Mahili Tokbi. And which class do you read? I read in class 7. And what is your school name? The name of my school is Christuti English High School. And how do you feel now after getting this award? I feel so happy. And what do you want to say to the younger generation and especially to your parents, those who are supporting you and blessing you all the time? What do you want to say to them? Do you want to say any message? Do you want to leave them a message? Walk around. And then what do you want to say to your parents for always supporting you? Okay, so wish you all the best for the coming days and News report Bikram Teron, Karbi Anglong Live. RTA ek arona teng pena hokpet logethan long japhan assistant teacher nangketoy japhan badong rong chirim LP school lothan bang kaningri West Karbi Anglong Hamren rong supi pen kahelo kilometer ner cap so se lakha sir cap amreng APSC constituency ka parlo badong rong chirim LP school lo charli klim somar KG1 pen class 5 an kadto kawe bang phokep so se atuma phan inudvet logethan kisunga jok kaningri Lo than bang dorsing tiso alang likedam tang aning kan pen lo ke than kabor ipiga jok lo ka charli klim somar bang proxir kep anaphai ki long ta dolo bonta a hokpet RTE ek arona teng pen thomkep isi 30:1 mate student bang thomkep pen lo than bang inut aron ki bichot asai ka bedara phuthak aphong songja tuma phan anpata rongkhang education block klem bang thwa tumlong chuning ri donlo Apor ki dam bomalong thangnat RD ki pi ka bia jok class KG1 pen class 5 kachali aklim somara phan a hokpet lo ke thanang jia teng pen ke thanun ia jok Karbi Anglong Autonomous Council kachari team Karbi Anglong atuma phan chuningri ai bangke ningkreng lo lang abangke awipin la hidia lang si frang la lang khara lang sigi sok seta menon ke la ta kreng thu hakamat lang sok thai ve non ta pini ta sumarum ta hemen si lang achiwa la si lang abangke awipin la pen toilet bangke boys girls toilet ta dogedo sita me la use nolo la amasi la toilet bang ta hinotang lo ngamasi non bang ako teacher bang ta nili nudwet si thanbo non ta usumara bang ta pining akedam ta bang ke 70 do non bang ta usumara bang pet pelang pinia bang do 50 plus do sitame teacher bang job prang ta nili media long penta piklang lo sitame non ta bang kiya tum bang thang ta akimia teacher ang toji polam ke non mata klang klepin lang la sinang luineng lele lan ni singi nelang la si lakiya tum bang assistant teacher banang toy thek posonte nili alang tum han churoji T:1 po bang thong kepen inut lo than bang la so ratio pen yong si ke lang ponawe ke than ponawe la pen ke nom ponawe bidi sore ke me la kado kawe kalana ponawe polotang te la ha so marke kalukson par kalukson si nang plang po na sinon nadak badong la hawar la ke uwi ko ano de pen kachukim rong barim hawar lo la pen dak development ahin sitame kapre people lo tai towar la pen hem read people lo tema sintame akinang sot abangke non la hayo sumar atuma phana bangsi kalana ponangchi la pen ke thekere aka chini gyan ake me ki piponji la kenang sot la sinon iritum la hayo sumar atuma phan iritum langdam polotang te ingin so me non arje me pik la pen thek pik ji la hayo sumar tum phan la pen arnam atuma phan ke thekere atalen ala tuma phan ta ki pi do sitame non ke blame me abangke
education department atuma phansi a blame bang pinang kokpo innovate pen bang throxil cap arat atuma student atumpan clean somar tumpan ke than ponji la pen kapachini ploji apor kachipi pameji phan ke la ke impossible mate un e Halapul school asai hem along bar pi barso ke do mate toilet pinso arlo ahem kahino anparta mesin ki jona lang kelong le phuthak badong rong chirim LP school lo than bang dorsing ti so hin pen karbiang nong life pherang kyang no than pon rong atokano jong si ingthur ji pulote aprang si ke kacharle hin langnanji kacharle hin karbiang long autonomous council kachare hin pen an so se RDP peknanji kali pulote karbiang long arat ke time bomb attack kangnia son do to phanar ju senak ne la si non innovate amastor nang tuma phan nang than un na mane kai ta nang dodon ver ma Nang dodon ver de si tambe subject ko an nang tum non adak long ke do ke subject ko an lo subject troxy lak ar ni siang bong la subject troxy ta nang than thai ma Than thai the nang than thai the de ko pi pon lo la ke chi ni ma sarang tapu room ni sar helat voy punang than tapu dang than puang than nang than bo than vet vedasan ki than un e than un e de ane master nang ji di nang ji master nang toy nang ji ma nang toy nang ne nang toy nang ji Hamren pen daneling hi karbiang long life Lakhain koi da pho nilip MSC constituency kaparlo koilamati wo phong asara rong amikar sem teron na penjeris hansipia to masupia kleng mirjalin teron pi artaning kan krepli damdonga ke so ningkan hinian avi kibwa ke so kacholo nona bangkela pu asar pila pen asar buratum sekelangji aphan tangka ka via jok abidi juddera sonlo la sikarbiang no autonomous council ke japonatum aphan mekribu prupen kerap kachohang Keso ngahot kachirap thekhen lo pir thia thak ke do ahok perajur punang manji lason si ke damtang jang mi puni phai kre ke thom arni sem teron na penjeris hanse piatum kisung thekti ka pornang le rok lo lasin non bangke asupia kleng arta ningkan krepli paukar jang dun mir aporlo kachari ta penenga na bangke ingdeng ner kep an chari dun bomlo la pen keso ka cholong ta peneng pen ningkan hini ta ke pleng thulo Damdong akiso amat si kiso abang thangna chipu thek thiamat avi kibu habhe pin nang mandalo nasi nona bangke alang lituma hemtun kisung thek tika pora hudlo nona bangke chainong hei huila pen hidi long le anta bondhok khunduwa chipi nangetlo lapu mirjalin teron pia phan keso kachelana ja phan te bok terai hospital an ke lapusi chelang dam bomlo seda keso ke miang thek je thek long le der lupusi asar bura sem teron na pen asar pi jeris hanse piatum thanang pachini don dakula mati nilip along si dolo upong asar along si nitum noda do bomlo dak si ha bihek na dak si dolo itum kisuan kin itum chelang lo chitami daklong yak te bok tare an hospital an tum chelang lo itum non anta kin miang thek long le na si along break hilowing dipu an chipon ni ta nitum no thang ta wi chior hamu anta chior lab lo chenong yen ta jim chepadat lo nasi nona bang ke si chelang pa dipu hospital anta nitum ke chelang nami phanta aja kaung dero nasi na ke thik ding ato phan chuni rigang tung la pulo ni le bolong akadu ko belong CMMM EM ato phan anta de populator rong pi to kadu e konsil long kija to phan an CM atum ba anta ke chuni ga tung lo nitum la ke su ke chelang ya phan na nitum lo na chuni ri lo na itum phan rap dun tha pasi na tum dubai ni vera phan ra kon na rap tha pasi na tum long ni na chuni ri dun lo Lasin nona bangke ningke menaya bangpu nilip MSc Pobitra Rongpia Phan Dipu Medical College and Hospital along an se kachelang dam ji aphan tangka nang cherap dun vek thapusi kerap johang ponlo Lapenan parta Karbiang Long Autonomous Council asong jopo CM Dr. Tuliram Rong hangatum sitami nangrap dun vek thapusi mirjalin teron pia sar pilapen asar buratum kachuningri padupon Kerap ke paji udunji aphan da screen along ke paklang pon account number 3948789555 39 IFSC SBIN 0009405 along ka home reji aphan akerap johang pon thu
Choki hola pen Sonjit Crow, Karbi Anglong Live. Pini Adap Abirta ke lapon si kang tonik lo, do me thak me arni ki me.